Nibyo reka mbasuze kandi bahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri munsi wa none tariki 18 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026 turagarutse nanone muri studio kuri mikoro ndi Bosco na makuru n'ibiganiro tugiye kuba twabagezaho na makuru agiye kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Makuru akomeye cyane amaze kuba yamenyekana biravuga ko abarwanyi umutwe twaje intwara 23 ndetse n'abaturage babarizwa muri ibi bice bigenzurwa n'uyu mutwe mu naza Kivu y'amajyaruguru by'umwihariko aba barwanyi bimwe ubuhungiro kurani rw'u Rwanda by'umwihariko biravuga ko ari abayobozi bo ku rwego rwo hejuru yifuzaga ubuhungiro kurani rw'u Rwanda kubera ko icyorezo cya Ebola cyamaze kugaragara ku bwinshi hano mu mujyi wa Goma. Biravuga ko kesi ya mbere y'umuntu wagaragayeho iki cyorezo cya Ebola mu mujyi wa Goma yari yavuye i Bunia ndetse bikavuga ko umugabo yari yishwe n'iki cyorezo bigakekwa ko mu by'ukuri Rwanda rw'igisirikare cya leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'iki gihugu bwarohereje uyu mudamu mu bice bigenzurwa n'umutwe wa 23 nkana kugira ngo iki cyorezo kigere mu barwanyi umutwe twaje 23 nubwo ibyo biri gutekerezwa ariko bikaba bitaremezwa. Nanone kandi bwandi bakora komeye cyane abarwanyi 23 bamaze kwemeza ko iki cyorezo cyamaze kugaragara mu mujyi wa Goma ndetse basaba abaturage kwitwararika ndetse mu by'ukuri no kwirinda buri kimwe cyari cyo cyose bikorwa byo guramuru mu ruhame bitateganyijwe bishobora gutuma iki cyorezo cya Ebola gishobora kuba cyakwirakwira mu baturage ndetse bikagora umutwe wa 23 kubijyanye no gukurikirana kwandura no gukwirakwira kw'iki cyorezo. Bivuga ko gishobora gusya kitanditse mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Hatekerejwe rero icyerekezo abarwanyi umutwe twaje 23 by'umwihariko bamwe mu bayobozi bashaka kuba bahungiramo turaza kubigarukaho. Perezida wa Amerika Donald Trump ategerejwe mu kwezi kwa 9 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho agomba gusura iki gihugu nyuma yuko akomeje gukorana neza na President Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ndetse bikavuga ko kuri ngubu bamaze kuba inshuti magara. Uyu mukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero aragira Kinshasa mu kwezi kwa 9 nkuko biteganyijwe. Igihugu gituwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 100 biganje bavuga ururimi rw'igifaransa. Biteganyijwe rero ko mu by'ukuri uyu mukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi Chilombo urugendo rwe ruzibanda kuri byinshi. Na mu yandi makuru akomeye cyane yamaze kugenda atugeraho kuri ubu ngubu muri teritwari ya Walungu biravuga ko mu by'ukuri hari kumvikana imirwano ni mu gihe kandi turerekeza mu bice bya Mbega Ntukuru n'ahandi ahavuzwe ambushi zikomeye cyane kuri bamwe mu barwanyi umutwe twashe 23 ndetse bikavuga ko ibi bizakozwe n'abarimo wazarendo hamwe na FARDC bigasiga bitanye benshi mu barwanyi umutwe twashe 23. Turaza kureba iyi ambuscade uko yakozwe ndetse n'uko byagenze nyemerere ube hafi. Hanyuma rero mbere yuko dukomeza nandi makuru agiye atandukanye dore ko tuba tubafite amakuru menshi cyane ndasaba abadukurikiranye mwese gukanda subscribe cyangwa se sabone hano kuri John Info. Ikindi kandi ndababwira yuko ushaka kubana natwe mu biganiro n'amakuru bigiye bitandukanye ukanda like share bitekerezo byanyu n'ingwanditsi turakomeza kubyakira muri comment. Ni mu gihe kandi nsaba abadukurikiranye kuza kwibuka kuba mwasharinga aya makuru akaba yagira no ku bandi. Nge ugiye kuyabagezaho ndi Bosco yakaba ari John Info. Reka twinjire mu makuru tureba uko bihagaze. Dore ku mirwano muri Kivu y'amajyepfo biravuga ko agace kari muri kilometero 75 uvuye mu mujyi wa Bukavu kuri ubu uri kugenzurwa n'abarwanyi umutwe twaje 23 umujyi uhana imbibi n'uruhande rw'u Rwanda ariko ho umupaka ukaba utarafungwa kwari ko aka gace kataragaragaramo ubwandu bw'icyorezo cya Ebola. Baravuga ko abasirikare b'umutwe wa 23 bavaga muri uyu mujyi berekeza mu bice bya Mbega baje gurana kaga gakomeye cyane. Baravuga ko abarwanyi ba wazarendo ndetse n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bamenye neza amakuru bijyanye na diploma militaire cyangwa se kuva no kujya kw'abarwanyi 23 mu gice kimwe bajya mu kindi byari bikorwe muri aka gace. Hanyuma mu kumara kumenya ibijyanye n'iki cyerekezo cy'abarwanyi umutwe twaje 23 na kindi cyakurikiyeho baravuga ko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na wazarendo bahise batangira gutega umutego ukomeye cyane ndetse uyu mutego akaba ari umutego utabaye mutindi kubera ko utigeze ushibukana nyirawo. Baravuga ko abarwanyi bafite 23 bace kugwa muri umutego batabizi. Ibi rero ngo byagize ingaruka zikomeye cyane kuri kubera ko bahise batakariza umubare mwinshi cyane w'abarwanyi muri bamwe mu bari kuva mu mujyi wa Bukavu berekeza Mbega ndetse n'Ifizi. Abarwanyi bayifise 23 ntago baragira icyo batangaza kuri ibi biri kuvugwa n'urande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri ambush ikomeye cyane bivuga ko batezwe muri aka gace
ariko Wazalendo yo yamaze kwemeza aya makuru ivuga yuko yabashije kugira ku ntsinzi ikomeye cyane muri ambuscade idasanzwe bateze uruhande rw'igisirikare cyama 23 RK barimo kwerekeza muri ibyo bice. Biravuga ko abarwanya 23 barimo gutegura ibitero bikomeye cyane byo kwerekeza mu cyerekezo Crime Uvira, nubwo mu minsi ishize bice birimo Kabunambo, Sange ndetse na Remera n'ahandi Pwezero, Minembwe byose na Mikenge, Kakenge ndetse n'ahandi babarizwagamo babashije gusubizwa inyuma ku buryo budasanzwe. Ni itsinda rikomeye cyane rishyigikiwe kandi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho basabwe gusubira inyuma ndetse bikurikirwa n'ibitero bikomeye cyane by'indege byibasiye bimwe mu birindiro by'abarwanyi mutwe twaje no 23 bituma abarwanyi basubira inyuma. Ariko kandi Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'abarwanyi ba 23 wese, avuga ko ibi byakozwe muri utu duce bitari gusubiza inyuma gusa itsinda ry'umutwe wa 23, ahubwo yuko ngo byari bitero byeruye bigamije kurimbura abaturage babarizwa mu bice bigenzurwa n'umutwe wa 23 byumye, ariko abanyamurenge babarizwa muri Kivu y'Amajyepfo. Icyakoza uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bakanye amakuru bavuga ko ibyo batigeze babitegura kandi icyo bari bagamije ko ari gusubiza inyuma gusa abarwanyi b'utwe twaje intwaro 23 bari basi ibice bitandukanye ndetse bigaragara ko bifuza kwerekeza ku mirongo y'imbere. Hanyuma rero mu yandi makuru akomeye cyane ku bijyanye n'ambushi ikomeye, biravuga ko abarwanyi benshi cyane mutwe wa 23 hataratangazwa umubare bahitanwe n'iyi ambushkade. Ariko kandi ngo iyi ambushkade muri iki cyerekezo axe ya Bukavu Mwenga yabereye mu gace bita Runtukuru, aho FARDC ndetse na Wazalendo bari bashyize intwaro zikomeye cyane za muzinga zari zigamije gukomera ndetse no guhagarika urugendo n'icyerekezo cy'abarwanyi 23 nk'uko amakuru aturuka muri ibi bice abitangaza. Mu yandi makuru akomeye cyane amaze kuba yatugeraho tuvuye ku bijyanye na ambuscade yavuzwe Runtukuru, icyerekezo Bukavu Mangenga Fisi, amakuru aravuga ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump muri uku kwezi kwa 9 uyu mwaka w'2026 araza kuba ari hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ari kuyobora manda ya kabiri nyuma yo kuyegukana haciyemo umutegetsi Joe Biden yakongera kwiyamamaza. Kuri ubu ngubu uyu mutegetsi wategetse ibihano kuri Leta y'u Rwanda ndetse n'abamwe mu bayobozi b'igisirikare cy'u Rwanda ategerejwe kuza kugera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gwicyakoza uru rugendo agiye kugira muri iki gihugu rushobora gushimangira ukobogama kwe kwashyigikiwe n'abarwanya 23 ndetse n'uruhande rw'u Rwanda, aho bamushinja we n'igihugu cye gufata ibihano ndetse no gusora raporo zungikanya zigaragaza ukobogama ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko umunyarwanda ati akaruta kandi karakamira. Bivugwa ko leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yatanze ubutunzi ifite burimo n'amabuye y'agaciro abarizwa mu kirombe cya Rubaya akenerwa cyane ku isi kugira ngo ijwi ryayo ryumvikane. Kuza kwa Perezida Donald Trump rero muri Repubulika Demokarasi ya Kongo birashyigikira gukorana neza hagati y'umutegetsi ukomeye cyane ku isi na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Bivugwa yuko mu by'ukuri Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo mu kurushaho gukorana na Perezida Donald Trump bizamuha amahirwe ndetse bikamuhesha gukomeza gutsinda muri intambara no kudomina, mu gihe abarwanya umutwe twaje 23 bari bingiye ko ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bushaka kuzabashyigikira nyuma yuko umuryango umwe w'ibihugu by'i Burayi harimo ibihugu nk'Ububirigi byatangiye kugaragaza ko bidashyigikiye umutwe wa 23. Abarwanyi ba F23 bahise berekeza amaso kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kuri ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko yamaze kwifatanya na Israel nayishyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Katari. Bivuga ko nabo bateye umugongo cyane abarwanyi ba 23, ari nayo mpamvu batangiye gushyira mu bikorwa bijyanye no gusubira inyuma, kuko kuri mu bice birimo Rubero, mu bice birimo Fizi ndetse na Mwenga abarwanyi 23 bagaragaje ibimenyetso simusiga byo gukura ingabo zabo muri utu duce basubira inyuma ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho batangaza ko ibi bikorwa mu rwego rwo kubahiriza amasezerano y'agahenge y'ibyasinyiwe i Montreal mu Busuwisi mu kwezi kwa 3 ndetse no kwa 4. Repubulika Demokarasi ya Kongo ivuga ko amakuru mashya ahari ari uko Perezida wa Amerika Donald Trump ategerejwe kuza muri iki gihugu Kinshasa mu kwezi k'Ukuboza Pluto. Aho twavuze mu kwezi kwa 9 mwumve ko ari mu kwezi k'Ukuboza ku butumire bwa Perezida Tshisekedi nk'uko bivugwa n'abanditsi bashyigikiye guverinoma. Ambasaderi ya Amerika nayo irateganya mu by'ukuri guhangana n'Ubushinwa. Ni muri urwo rwego kuba Perezida
w'Amerika Donald Trump yagera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, byahita bishyira hasi Ubushinwa bwifuza nabwo kwiganza ndetse no gukomeza kugira uruhare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bitsura iterambere n'amajyambere, kubera ko hava inyungu zikomeye cyane. N'Ubushinwa mu isi ishize bwari bwiganje muri iki gihugu, ariko kuri ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zarateye amatako ndetse zongera kugaragaza yuko zidahwema kuba zidateze kuba zasubira inyuma. Amakuru ajya ahagaragara avuga ko Perezida wa Amerika biteganyijwe ko azasura Kinshasa mu kwezi k'Ukuboza kwa 12 ku butumire bwa Tshisekedi, nk'uko bivugwa n'abanditsi bashyigikiye guverinoma. Ambasade ya Amerika muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ihagarariwe na Raktarmani. Uyu madamu Raktarmani ntacyo aratangaza ku bijyanye n'uruzinduko biteganyijwe ko uyu mukuru w'igihugu Perezida Donald Trump ashobora kugira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko biravuga ko vuba bidatinze araza kubazwa n'ibitangazamakuru agasubiza niba koko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo mu kwezi k'Ukuboza 2026 azakira mu biro bye i Kinshasa Palais de la Nation Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rwaba ari urugendo rw'ishimwe rikomeye cyane ndetse no kwishimira intsinzi ku ruhande rwa leta kuri iyi koalisiyo, kubera ko Perezida Donald Trump yaba yongeye kugaragaza ndetse no kwerura isura n'ishusho y'uruhande ahagazeho, nubwo ibi yagiye abishinjwa kenshi n'abarwanya umutwe twaje 23 kugeza ubwo bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe banditse ibaruwa ifunguye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bavuga kandi batangaza yuko bazi neza ndetse bafite amakuru ahagije ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza kuri ubu ngubu zirimo kugaragaza ibikorwa byo kuba mu by'ukuri zishyigikira cyane Repubulika Demokarasi ya Kongo. Icyizere kirahari yuko kugeza kuri ubu ngubu Perezida Donald Trump araza kwakirwa, ariko ibititezwe ntibishobora kuganirwa ho mu biganiro bishobora kuba hagati y'impande zombi, ko bishobora kuba ari ibiganiro bishaka kugira ingaruka zikomeye cyane ndetse zitanasanzwe ku barwanya umutwe witwaje intwaro wa 23. Amakuru akomeye agezweho kandi mbere uko twerekeza ku bijyanye mu zukuri na Ebola, amakuru avuga ko uruhande rw'u Rwanda imipaka ibahuza n'umujyi wa Goma, no kuvuga Kivu y'amajyaruguru yose harimo Petite Barriere, Grande Barriere ndetse n'umupaka wa Kabuhanga, ibice byose u Rwanda rwamaze kuba rwahafunga. Nta muturage ugomba kuva muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yinjira mu gihugu keretse umunyarwanda waba uvuye muri iki gihugu atashye, ngo kuko ntawubuze utaha gutaha. Ibi rero yabivuze bivugwa na meya w'akarere ka Rubavu, avuga yuko ku bijyanye n'ingamba zikomeye cyane z'ubwirinzi mu bijyanye n'ubuvuzi, mu by'ukuri timu ikomeye cyane yicaye iraganira, ibona ko nta kindi gisubizo gihari mu rwego rwo kwirinda iyi ndwara imaze guhitana abantu bagera kuri 88 mu minsi mikeya yadutse, aho bavuze ko nta kindi cyemezo cyahise gifatwa usibye gushyira hanze itangazo rivuga yuko ibi bice mu by'ukuri byamaze kuba byafungwa. AFC-23 nayo yemereye amakuru ku mugaragaro, ivuga yuko yamaze kuba mu by'ukuri yamenye neza ko mu bice igenzura byo muri Kivu y'amajyaruguru iki cyorezo cyamaze kuhagera. Ni mu gihe OMS ishami ry'umuryango ryita ku buzima ryatangaje yuko kugeza kuri ubu ngubu riguhamagarira abatuye Repubulika Demokarasi ya Kongo kwitondera iki cyorezo cya COVID-19 plutôt iki cyorezo cya Ebola, kubera yuko ari icyorezo kidasanzwe ndetse ubwoko bushya bwaje nta miti cyangwa se urukingo mu by'ukuri buhari bwo kwifashisha mu gukumira iki cyorezo cya Ebola. Iki cyorezo cya Ebola rero kigaragaye ku nshuro ya 17 mu mateka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva ku nshuro ya mbere cyagaragara. Biravuga ko cyagiye gihitana abaturage benshi cyane, ndetse kesi yigeze ibaho yahitanye abaturage benshi cyane icyarimwe ku cyorezo cyari cyavutse. Ni icyorezo cyahitanye abaturage bagera ku 2500. AFC-M23 yemeje ko habonetse umuntu wa mbere urwaye Ebola i Goma. Mu itangazo bashyize hanze ryashyizwe hanze n'umuvugizi wabo Lawrence Kanyuka, inatangaza ingamba zihutirwa zo kubikumira, zo gukumira ko ubwandu bw'icyorezo cya Ebola bugandura kandi bukica vuba ndetse nabi bushobora gukwirakwira mu bice bigiye bitandukanye. AFC-M23 yatangaje ko hamaze kuboneka umuntu umwe wanduye indwara ya Ebola mu mujyi wa Goma. Inzego z'ubuzima hamwe n'amatsinda ashinzwe ubutabazi bwihuse ngo zaba zirimo gukora ibishoboka byose kugira ngo iyi ndwara idakwirakwira ndetse yewe abe no kurinda ubuzima bw'abaturage. Ishami Africa CDC ikigo cya Africa CDC gishinzwe gukumira indwara nk'izi ngizi cyatangaje yuko hakenewe ingamba zihutirwa ndetse no gushyiraho ingamba n'ibihugu bifatanyije na Repubulika Demokarasi ya Kongo mu gushyigikira ko iki cyorezo kitakwirakwira
by'umwihariko mu bihugu by'akarere, kubera ko biravuga ko mu masaha make rwose kibonetse cyahise kigaragara mu gihugu cya Uganda ndetse gihitana umwe mu bo cyagaragayeho. Nyuma yo kwemeza ko uwo murwayi ahari, ndavuga mu bice bigenzurwa na M23, ubuyobozi bwa M23 bwakoranye n'abafatanyabikorwa bo mu rwego rw'ubuzima ndetse n'inzego z'ibanze kugira ngo hatangwe ingamba zihutirwa zo gukumira ikwirakwira ry'iyo ndwara. Uwo murwayi yahise ngo ashyirwa ahantu hihariye kandi ari kwitabwaho n'abaganga mu buryo bwihariye kandi akaba ari gukurikiranwa neza. Kuri ubu ibikorwa byo gushakisha no gukurikirana abantu bose bahuye n'uyu murwayi ngo birimo gukorwa kugira ngo bagenzurwe kandi bafashwe uko bikwiye. Amatsinda yihariye y'ubugenzuzi nayo yoherejwe mu duce twagaragaye ikibazo kugira ngo hakazwe ibikorwa byo gukurikirana no gukumira indwara mu rwego rwo gutanga igisubizo gihamye kandi gihujwe. M23 yashyizeho itsinda rishinzwe kurwanya Ebola rigizwe n'inzobere mu buzima rusange, abahuzabikorwa b'ubutabazi, abayobozi b'abaturage ndetse n'imiryango y'abafatanyabikorwa. Iri tsinda rizakomeza gukurikirana uko ibintu bihagaze, gusuzuma ingamba zashyizweho no gukora ingamba zose zikenewe kugira ngo abaturage barindwe. OMS yatangaje yuko by'umwihariko ibice bigaragaramo intambara, inyeshyamba ndetse n'uruhande rwa leta bihanganye bagomba kwemera mu by'ukuri abaganga batagira umupaka ndetse n'ishami mpuzamahanga rishinzwe gukumira indwara z'ibyorezo rikagera mu bice nta nkomyi mu rwego rwo kugira ngo bakurikirane ko iki cyorezo kidashobora guhitana abaturage benshi. Mu rwego rwo gutanga igisubizo gihamye kandi gihujwe, M23 yavuze ko ishaka guhumuriza abaturage bose ko hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo ikibazo gikemuke vuba kandi neza. Ibikorwa byo gukangurira abaturage birimo kongerwa kugira ngo bahabwe amakuru nyayo ku buryo bwo kwirinda ibimenyetso by'indwara ndetse n'uburyo bwo gutanga amakuru igihe habonetse ikibazo. Abaturage barasabwa gukomeza gutuza, gukurikiza amabwiriza y'inzego z'ubuzima no gukorana neza n'abashinzwe ubuzima mu rwego rwo kwirinda yuko iki cyorezo cya Ebola gishobora gukwirakwira mu bice bigiye bitandukanye ndetse kikaba cyahitana umubare mwinshi cyane w'abaturage. Andi makuru akomeye cyane amaze ko tugeraho tugenda tugana ku musozo biri gutangazwa mu mujyi wa Bukavu, biravuga ko abakora umwuga w'itangazamakuru by'umwihariko abari basanzwe bakorera RTNC, televiziyo na radiyo by'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bari kubangamirwa ku buryo budasanzwe, aho bivuga ko ubwisanzure bw'itangazamakuru muri aka gace butarimo gukurikizwa. Amakuru avuga ko aba banyamakuru mu by'ukuri ngo babujijwe ndetse batabwa muri yombi n'abafite 23 bashinja gutangaza amakuru avuga n'uruhande rw'igisirikare n'uruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho basabwe kuvuga amakuru aturuka mu bice bigenzurwa n'umutwe wa 23 ndetse n'ibitangazwa kuri M23 gusa. Aba ngo babirenzeho. Bukavu n'abanyamakuru 3 barimo uwitwa Clement Sanduku wa RTNC, televiziyo na radiyo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uwo bita Janvier Barihaga w'ikinyamakuru BK Info Net na Joseph Namagabe w'ikinyamakuru Jambo FM bari kuvuga gukurikiranwa n'ishami ry'itumanaho rya guverinoma y'intara ya Kivu y'Amajyepfo kugeza uyu munsi igenzurwa n'umutwe wa 23, aho bashinjwa ibyaha bigiye bitandukanye birimo kubagoma, gutangaza ibinyoma ndetse no gushyira hanze amakuru y'uruhande rwa leta ngo kandi bitemewe. Bivugwa ko ngo kandi mu makuru bagiye batangaza bagaragaje ishusho mbi y'umutwe wa 23, bityo ngo barakurikiranwa gushaka kwangiza isura muri rusange y'umutwe wa 23 ndetse no kugumura rubanda. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye avuga ko ushinzwe itumanaho ku ruhande rwa guverineri Yves Rudahindwa, ku ruhande rw'abarwanya 23, uyu Yves Rudahindwa abashinja gukwirakwiza amakuru aturuka i Kinshasa ndetse no kunenga imiyoborere y'umutwe wa M23 muri iki gice. Ibi ngo bigaragaza neza 100% ndetse bikerekana ishusho n'umurongo w'uko aba ngo bashaka gusiga isura mbi n'icyasha abarwanya umutwe twaje wa 23, bityo ngo uruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bishoboka ko rwari gukorana nabo. Ni nayo mpamvu abarwanya umutwe wa 23 bahise bafata ingamba zihutirwa. Uyu Clement Sanduku, Janvier Barihaga ndetse na Joseph Nemagabe mu by'ukuri ngo bari gukurikiranwa n'abarwanya umutwe twaje n'intwaro wa 23. Gusa ishami ry'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka bakaba batabarije abanyamakuru bavuga ko uburenganzira bwabo bukwiye gukurikizwa kandi nta n'umwe ukwiye guhutazwa ku burenganzira bwe bwo gushyira hanze aya makuru. Aya makuru kandi avuga ko mu muhango wo gutaha umuhanda wa kaburimbo aho bita Mbeki, Rudahindwa yavuze ko azakurikirana ku giti cye kugira ngo
abanyamakuru boherezwe icyanzu mu cyo yise amahugurwa y'inyigisho za ideology z'umutwe wa M23 agamije kwibutsa ko ari ubuyobozi bw'inyeshyamba buri kugenzura utu duce muri iki gihe. Ibi rero nabyo ngo biri mu byo yasize, nubwo Yves Rudahindwa ataragira icyo abitangaza ho ku mugaragaro. Amakuru ava hafi y'ishami ry'itumanaho avuga ko guverineri w'agateganyo Busu Bwangwi ashobora guhura n'abanyamakuru bo muri Bukavu mu minsi ya vuba mu rwego rwo kubaha mu by'ukuri briefing cyangwa se kubaha mu by'ukuri ibitekerezo ku bijyanye n'imikorere yabo n'uburyo bagomba kwitwara, by'umwihariko muri bice bya muri Kivu y'Amajyepfo hano mu mujyi wa Bukavu ari naho bakorera, ndetse n'umuyobozi ashinzwe kugenzura ndetse no gukurikirana imiyoborere yaho.